Ke India kala banjur biang bagajingnya keren ke Pakistan kanam don satya tat hado bagategari ke bemarjan kan shim de senjam ke bating persha yaki kam le no hakabede bat ke Indus Water Treaty ke baga India kala weng hadin ke jingjia syasiat yap ke arpo rengut ke breo hapa halgam haga arpo ar tarik uyayong arajara arpusan ke India kala ong bakanam tre ban pentrekam yeka katba kari Pakistan kadang kershani ki le no banjam she India ki head officer ke Ministry of External Affairs ke Sarkar India ki penpa baga jingya kren bat ke kam le no kim day ban yai lang bat kin haban IT ye ki le no ki baga India kala ai kerteng sha ke Pakistan hakis nem ki beradam kila kedo baga jingya kren halor ke Jammu and Kashmir ru kandai anda ke Pakistan kan weng no yaradi naki jaka bala kurup ha kata ke jela ya ke bala tip kum ke Pakistan occupied Jammu and Kashmir daga bapenpa bakumba Menteri Rangba kari India Narendra Modi ula kren shai baka kamle no bat ki jingya kren kinam yai rengkat ki officer ke Ministry of External Affairs kila ong bakumju ru ke khai pateng bat ki kamle no kinam jam lang hakaju ke por kani ke jubab naki officer ke Ministry of External Affairs kala wan long hadin shisngi ke jingya kren Menteri Rangba do kari Pakistan Shehbaz Sharif ubala penpa baka Pakistan kalong bala kloy banyak keren barki India halor ke jingya kenat na ke Kashmir barki kam banyak kon le no Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya